ngithanda ukuthi ke ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinto ezedisk yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke indaba ke ithinto zama transfer, ngiphethe ke indaba ke ithinta amakhosi Kaizer Chiefs, nayo ke lapha indaba ke ithinta umdlali weRoyal AM uMfundo Thikazi. Solana ke mbukeli kuvela ukuthi kamakhosi Kaizer Chiefs isenhlelweni ke lapha zokusayina ke lapha uMfundo Thikazi umdlali wayo ke Royal AM. Amasosa njengosokhala Duma akuvezile ukuthi ke agent yakhe yena kuMfundo Thikazi uDr Thabang Muncwabe iKaizer Chiefs ike yakhuluma ke naye, ikhuluma ke ifuna yena ke lapha uMfundo Thikazi. Okunye ke abakuvezile labaveza ukuthi kamakhosi akusikhona kokuqala befuna ukusayina yena kuMfundo Thikazi, bake bamfuna ke kulama window adlule. Babeke futhi la sebeveza ukuthi ke yena kuMfundo Thikazi usalele unyaka ke lapha kwiRoyal AM uno1 year, kodwa ke agent yakhe kube ngokusobala ukuthi kamakhosi kuzoba lula ukuthi ke bemthole ngenxa yezinkinga ezikhona ke lapha kwiRoyal AM. So kunjalo ke mbukeli izo ke lezi indaba ke isematheni ezithinta ke lapha umdlali weRoyal AM yena kuMfundo Thikazi nawo ke lapha amakhosi ke impela kasenhlelweni zokuba ke besayine yena ke lapha uMfundo Thikazi kulo ke lapha eWindy la ngoJune. Izo ke lezi mbukeli indaba kade nguphathele zona, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.